Inkomoko y'injyana ya amapiano n'uburyo yaje gusakara ku isi hose ndetse yaraharawe none magingo ya buri muhanzi ugezweho yumva atayikoze yabacikanywe. Ese ahazaza hayo ni hehe? Niki cyayitije umurindi ko nubundi imyaka 10 hari yarishize iyo njyana hari neza ikorwa ariko ikaba yaramamaye cyane mu bihe byaguma mu rugo. Nitwa Mbarubukeye Etienne Peace Mekamba hayikaze. Muri kiyegeranyo ndakoresha inkuru ebyiri zonyine, imwe yanditswe na Rolling Stone, ni ikinyamakuru cyatangiye gukora inkuru mu 1967 cyatanjwe n'abagabo babiri barimo umwe witwa Ralph Jr, umuhanga mu gusesengura umuziki, aho yarafatanyije na Wenel Jan. Gikorera i New York, kikaba cyandika ku muziki, umuco na politiki. Indi nkuru nkoresha ni ya CNN, amapiano ubundi ushatse wayita ipiano cyangwa se piano, bisobanura za piano nyinshi. Iyi njyana yatangiriye mu mihanda ya Gauteng. Iyi ni intara iri mu burengerazuba bugana mu majyaruguru ya Cape Town hafi yo KwaZulu-Natal. Inyandiko zitandukanye zihuriza ku kuba yaradutse mu 2010. Iyi njyana nubwo yafashe isi yose yari yo mu mihanda itazwi, ikabihuriza hamwe za piano, umuziki uburi kuri BPM 110, ingoma zivanze na gitari za base. Ariko uririmba indirimbo iri muri Injyana aba yuzuye umunezero, kuko si injyana y'umujinya, agahinda cyangwa se umubabaro, ni injyana y'umunezero. Amapiano iva kuri mirwa isizuru cyangwa se mu kinyarwanda icyo wakwita ikizuru. Ni amagambo abiri ngiye gushwanyaguza nkasobanura neza. Ama nakanima jambo cyangwa se akajambo gakoreshwa imbere y'andi magambo ari muri icyo kirimi biva mu kizuru, ariko n'ubwinshi bw'ibintu noneho ukongeraho piano bikaba amapiano cyangwa se amapiano. Ni injyana yafatiye umusingi kuri kwaito na dibakaridi izwi nka ekwari. Ni injyana ebyiri zariho ari gakondo ahayinga mu 1990. Kuzihuza byaje kuvamo umuziki mwiza uryoheye amatwi kandi ubyinitse uri mu njyana imwe ya amapiano. Ko yahozeho yaje kwamamara gute? Amapiano yariho kuva mu 2010. Abo muri Afrika y'Epfo nibo bayiyumviraga nkuko natwe twiyumvira ikinimba cyacu. Ubwo hadukaga coronavirus, abantu bagiye mu nzu barifungirana mu kiswe guma mu rugo. Abahanga mu gutekereza bashatse uko bazafasha abantu kutarambirwa, babarangira ko gukoresha murandasi bimara irungu bigasunika iminsi. Aha rero umushinwa n'umushinga we wa TikTok niho yigaragarije. Ubundi TikTok yatangiye mu 2016, ni ya societe yitwa ByteDance Limited. Ni urubuga rukoranye imbaga rujyaho amashusho asekeje afite amasegonda kuva kuri 15 kugeza ku minota 10. TikTok iri mu ndimi 40. Kuri Android ifite uburemere bwa megabyte 88, naho kuri telefone zikoresha iOS ifite uburemere bwa megabyte 442. TikTok iri mu mbuga nkoranyambaga 6 zikoreshwa cyane ku isi, dore ko iriho abasaga miliyari bayirirwa bakayiraraho basangiza amashusho abandi bareba ibyasangijwe. Tugaruke gato kuri ya mapiano turi gusesengura impamvu yaje kuba nka virus mu muziki w'isi, by'umwihariko Afrika yari imenyereye Afrobeat. Amashusho magufi ya za ndirimbo zari zikoze muri amapiano zaje gucaracara kuri TikTok mu byitwa challenges. Izi video zabanje gusakara ku mihanda yo muri Afrika y'Epfo ziza kugera i Kigali mu Rwanda. Muri make abantu bari bategetswe kwifungirana mu nzu babwirwa ko ari wo muti wo kwirinda cya cyorezo, nubwo kiri kugenda kigabanuka. Murabyumva mwese ko iyo umuntu ari mu nzu akenera imurangaza. Za challenges kuko zabaga zisekeje ariko zigamije gusakaza wa muziki, zaje kudusanga kuri telefoni zacu kuko ntaho twari kuzihungira. Nibyo twari dukeneye ibidususurutsa, kuko bamwe muri twe bari baratangiye kwiheba. Umva ukuntu Busiswa, umuhanzi w'icyamamare muri Afrika y'Epfo, yasobanuye. Ndatekereza ko iki ari igihe cyiza umuziki wacu ukayobora indi miziki yo ku isi hose. Dore uburyo abavanga imiziki batije umurindi amapiano mu gusoza umwaka batangira uwa 2019 muri Afrika y'Epfo. Ni DJ Moma yari afite gucurangira abafana barenga 20,000 mu gihe cy'iminota 45. Yagiye ku rubyiniro akurikiye Solange Knowless. Uyu DJ Moma ubusanzwe yitwa Mohamed Hamad, yavukiye muri Sudani ariko akurira i Paris. Yarazi neza icyo bimusaba kugira ngo aryohereze bya 20,000 byari muteza amatwi. Yari yarafashe umwanya atembera muri Afrika y'Epfo, yibonera uburyo amapiano ikunzwe cyane. Ikosa rito yari gukora no gucuranga indi miziki akirengagiza amapiano cyangwa se amapiano. Bya 1000 navuze byari byateraniye Johannesburg, ahitwa Johannesburg's Constitution Hill. Aha ni hamwe bajyaga bafungira imfungwa za politiki, ni naho Nelson Mandela
yafungiwe ndetse nawe ni Mandela yarahafungiwe. Wa mu DJ yagize ati natangiye nyina trap, mbona abantu bakunze indirimbo ziri muri iyo njyana, ncuranga afrobeat barayikunda, nyuma nibaje niba abantu bakunda amapiano bahari. Ubundi Yanos ni izina rikunzwe kwitwa abafana ba amapiano. Uyu mu DJ yakinnye La Bafana ama Uberi ya Semiti wo muri Soweto, imwe mu ndirimbo zarimo z'ibice bigacika. Ako kanya yahise abona ukuntu buri wese yahise atera hejuru, urusaku rw'ibyishimo batera imyambaro mu kirere nk'abageze ku byishimo byabo bya nyuma. DJ Moma bwari ubwa mbere abonye abafana bishimye kuva yatangira urugendo rwe rwo kuvanga imiziki. Yagize ati sinigeze ntekereza ko ari njye ubikoze, oya byari birenze ukwemera. Mu bihe by'icyorezo amapiano yakomeje kwiharira igikundiro ku buryo indirimbo zo mu njyana ya R&B, rhythm and blues, jazz ntabwo zongeye kubona umwanya nk'uko byari bimeze mbere. Ni umwaka amapiano yatangiye kurenga imipaka isakara ku isi hose. Imibare n'ibimenyetso byerekana ko kuri TikTok hashtag ya amapiano yagize abayirebye bangana na miliyoni 570. Kuri Spotify indirimbo zikoze muri amapiano zazamuye ijanisha ry'ubucuruzi ku kigero cy'116 ku isi hose muri uwo mwaka. Muri Amerika amapiano yazamutse kuri 75% kuri Spotify. Ahandi hose muri Afrika bari barakonejwe na Afrobeat batangiye kuririmba amapiano kuko isoko ryari ryabasize. DJ Moma we asanga abahanga mu gutunganya indirimbo bo muri Afrika y'Epfo baribye umugono jazz yo muri New York bakayishyiramo ibirungo ku buryo bayivangamo n'ingoma za Kinyafrika, ariko bakabikorana ubuhanga ku buryo biryohera amatwi. Kubwe asanga amapiano ari uruvangitirane rwa jazz, afrobeat n'injyana gakondo zo muri Afrika y'Epfo. Ibanga asanga bihariye nuko bashyizemo ingoma kandi zikaba ari umuco muri Afrika. Mu 1990 muri Afrika y'Epfo hadutse injyana yitwa kwaito. Irakundwa dore ko indirimbo zigize zabaga arizo zifashishwa n'abamaganaga apartheid. Apartheid ni uburyo bw'imiyoborere bwabayeho muri Afrika y'Epfo kuva mu 1948 kugeza mu 1990. Abanyafrika babaga batemerewe uburenganzira bumwe n'abazungu kandi bari mu gihugu cyabo. Injyana ya kwaito yari uruvange rwa hip hop, reggae biri kuri BPM cyangwa beat per minute 105. Iyi njyana ndi kuvuga yarije isanga hari izindi zari zivanze na rumba sukusi yo muri Congo, injyana yo muri Cote d'Ivoire yitwa coupe de carré. Ikintu cyatumye iyi njyana isakara igakundwa nuko bakoraga ibyo bakunze kandi nta wundi ubasha kubisobanukirwa. Mu njyana ya kwaito niho havuye Afro House yaje kwamamara mu 2000. Mu 2010 habanje kuza gom, yari imeze nka electronic dance music EDM ikura amajwi muri durba. Mwibuke indirimbo ya Beyonce yise My Power yakuranye na Busiswa, Moonchild, Sanele, DJ Lag na Yemi Alade hamwe na Tierra Work. Kugeza mu 2018 injyana yarakunzwe ariko iza kuva kwibere honka amapiano, noneho yo ifatira isi yose. Amapiano kuva mu 2019 yaracuranzwe mu tubyiniro kuri za radio televiziyo, ariko yaje gutizwa umurindi n'urubyiruko rwayibengutse ndetse hari nkuzaje kunyomozwa ko zari bihuha zavuga ko injyana yabujije abanyeshuri kwiga. DJ Maforisa we avuga ko abakiri bato bagiye bahererekanya indirimbo ziri muri iyo njyana bifasha gusakara mu gihe gito cyane. DJ Maforisa ni umuhanga mu gutunganya indirimbo, abifatanya n'ubuhanzi. Yagize uruhare mu ikorwa rya One Dance ya Drake, avuga ko ibikoze mu buryo bwa piano igezweho amashyi na techno. Hari cyabanje kuba inzitizi kuri amapiano cyangwa se amapiano. Kimwe n'indi miziki gakondo usanga ururimi ruba imbogamizi nubwo umuziki ubwawo ari ururimi. Icyo kora ku isoko mpuzamahanga bijya bigorana kuricuruzaho uririmba ibintu benshi batumva kandi ari bakiriya bawe. Nyinshi mu ndirimbo za amapiano ziba ziri mu ndimi gakondo zo muri Afrika y'Epfo. Iyi ngingo Maforisa avuga ko cyabanje kuba imbogamizi kuko kwibona ku ruhando mpuzamahanga rwa muzika byabanje kugorana. Isoko ryo mu burengerazuba bw'isi niho iyi njyana yaje kubura aho imenera kugeza biza umuvuno wo kuririmba mu Cyongereza. Magingo ya 17% y'abanyafrika y'Epfo bavuga ururimi rw'Icyongereza baba hanze y'icyo gihugu bagobwaga kwibona kuri uwo muziki wa amapiano kandi bari bawukeneye kuwumva no kuwureba. Maforisa yabonye ko umuvuno ushoboka ari ukuririmba avanze n'Icyongereza, atangira kujya ashyiramo amagambo ku buryo uzurwo ururimi agerageza kumva icyo ari kuririmba. Ati ntago byari ngombwa kuririmba mu Cyongereza, gusa kugira ngo twibone ku isoko natangiye kuvanga n'Icyongereza ku buryo niba ndirimba ku rukundo umuntu aza kubasha kumva icyo ndi kuririmba. Busiswa umwe mu nkingi za mwamba zamenyekanishije amapiano nubwo yabanjirijwe n'abarimo DJ Stocky, Junior, Taurus
Kabza De Small n'abandi. Maforisa yashimiye Kabza wasunitse cyane injyana abikesha gukora indirimbo zifite injyana ya amapiano. Kabza niwe muhanzi wo muri Afrika y'Epfo wakoze indirimbo za amapiano ziri mu zakunzwe kungwa cyane kuri Spotify mu gihe cy'imyaka 2 muri Afrika y'Epfo. Album ye yise I Am The King of Amapiano Sweet and Dust niyo album yakunzwe cyane kuri Apple Music muri Afrika y'Epfo. Iyi album yahise yandika amateka mu muziki w'icyo gihugu ihita inaharurira inzira amapiano gutyo. Ubundi rero Kabza ni umufana wa Maforisa. Mu 2019 barakoranye bihuje kuri EP 5 na album yaje gukundwa cyane. Dore rero uburyo Injyana yaje kugera muri Amerika. Abanyafrika batuye muri Amerika batangiye kumva iyi muziki ikozwe mu njyana ya amapiano kuko bari muri guma mu rugo. Ubundi umuntu utari mu gihugu cye akunze kugira urukumbuzi rwo kumenya iberi wabo. Aha niho diaspora igira uruhare mu gusakaza imiziki y'abene igihugu babo. DJ Mama yagize ati indirimbo nyinshi ziri mu mapiano zikinwa cyane mu tubyiniro two muri Amerika. Mu 2019 DJ Mama yajyaga acurangira ku nyubako ifite igisenge cyo hejuru, habaga huzuye abanyafrika, noneho buri wa gatatu agacuranga amapiano gusa. Nyuma ya guma mu rugo, DJ Mama yatembereye muri Tanzania mu kirwa cya Zanzibar. Aho rero nta mabwiriza na make yo kwirinda coronavirus yarahari. Yahise ahashinga ingando anahakorera EP yise Momo Piano. Yari yaratewe agatege na R&B yo muri Amerika na zimwe mu ndirimbo zo mu 1990. Yari ari kuba ku nyubako yegereye neza inyanja y'Abahinde. Ya EP yaje gukundwa aho yarari mu biruhuko. Niba ukurikira umuziki wa Tanzania, hari abahanzi benshi bahise bihutira gukora indirimbo ziri mu mapiano. Ku isonga ya Diamond afatanyije na Focalistic, Mapara Jazz na Ntoshigazi. Iyi ni indirimbo igiye kuzuza umwaka igiye hanze yiswe iyo yaje gukundwa cyane, ndetse no mu Rwanda abarimo Bruce Melody na Calligraph Jones bakoze yitwa Sawa Sawa. Hari kamwe yahuriyemo abahanzi batandukanye, hari agafoto, hari n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikugwa n'izigikorwa kugeza ubu. Uko amapiano yaje kugera muri Nigeria agakundwa cyane. Amapiano yaje kuba ikibatse cy'umuziki ku buryo yakongeje indi miziki igasa nk'iyibuze by'igihe gitoya. Abazi neza umuziki wa Nigeria bahamya ko bigoye kubona umuhanzi waho ashamadukira indi miziki kubera ko bimakaje Afrobeat, kubera ko umuhanzi uri mu bucuruzi aba agomba kujyana n'igihe agaha abakiriya be ibyo bashaka kandi biri gucaracara. Muri Nigeria kwifata byarabananiye. Itangazamakuru ry'imyidagaduro ryo muri Afrika ryari rihanze amaso amapiano kandi niyo njyana yari ku isoko iri gucuruza. Rema yagize ati Afrobeat iracyayoboye indi miziki muri Nigeria. Uyu muhanzi numwe mu barimo bazamuka neza muri icyo gihe mu kiragano gishya ubwo amapiano yamamaraga, dore ko amaze imyaka 2 amenyekanye. Nyamara nubwo ari mushya yitegereje isoko asanga yabacikanywe. Yahise akora indirimbo 2 z'amapiano, imwe yayise Woman, indi ayita Bounce. Zose yazisohoye muri icyo gihe amapiano yarimo icibintu. Nubwo ari indirimbo zirimo ka Afro House ariko zivoma amajwi n'injyana kuri amapiano. Rema yagize ati nagiye muri studio ndi kumwe na producer duhanga ikintu gishya kuko nta mupaka ngira ku muziki nkora. Rema yabengutse amapiano kuva mu 2015 ubwo yumvaga indirimbo yitwa The Sound yahurije hamwe Maforisa, Uhuru, Davido na DJ Bugs. Yagize ati nakunze injyana yayo, nakunze uko bayiririmbye, nishimiye uko bayibyinnye. Yaba Busiswa, Maforisa na Rema basanga umuziki wo muri Afrika buri muhanzi yawukora kuko bigaragaza urukundo rwa Kinyafrika, Pan-Africanism. Busiswa ati ni byiza ko buri muhanzi akora injyana ashaka tukunga ubumwe tugatezanya imbere. Ntibisanzwe ko injyana yaduka ugasanga buri wese arayishamadukiye. Iyo abakiri bato bazanya agashya noneho injyana ikigarurira isi yose biba byiza kuyishyigikira. Ntabwo kuvuga ko ariyo muri Afrika y'Epfo hari icyo bimaze. Rema we asanga muri Afrika y'Epfo bajya bakora Afrobeat, kuba no muri Nigeria bakora amapiano asanga ari intambwe nziza yo gufatanya. Ati Afrika ni imwe. Iyo tuvanze injyana zacu mu majwi yacu bituma isi yose irushaho kuduha agaciro. Ikindi kandi tuba turi gusakaza umuco wacu ku isi hose. Maforisa na Busiswa bakoze ibishoboka byose ngo bakundishe iyo njyana abahanzi bose bo muri Afrika. Maforisa yakoze ku ndirimbo ya Kabza De Small yitwa Sponono hamwe na Burna Boy, Wizkid na Caspanyo Vest. Na Ilamari yagaragaye mu mbyino ya Busiswa yitwa Coming. Umuhanzi wo muri Benin witwa Shirazi yakoze indirimbo iri muri amapiano ayita Light Thang. Abahanzi bo muri Afrika y'Epfo bagerageje kuririmba mu bihugu bitandukanye bakarushaho gukundisha abanyafrika yanjyana turi kuvugaho. Hari Jerusalema ya Masakeji yasubiranyemo na Burna Boy. Iyi ndirimbo umwimerere wayo yasohotse mu 2019 mu byaguma mu rugo. Amashusho yayo yagize miliyari y'abayirebye kuri TikTok.
yaguzwe inshuro zirenga miliyoni 552 ku mbuga zicuruza umuziki, by'umwihariko yaguzwe cyane kuri Spotify. Umuyobozi wa TikTok muri Afrika y'Epfo Bwana Yoviri Pirey yasobanuye ko urubyiruko rwasakaje iyo njyana mu mashusho mu mbyino ku buryo buri wese yisanze afite amashusho y'indirimbo ziri muri amapiano kuri telefoni ye, yabishaka atabishaka. Mu gihe amapiano yarimo yamamara ku isi mu tubyiniro no ku mbuga nkoranyambaga, buri wese ukora umuziki yahise ashamadukira gukora umuziki wo muri iyo njyana. Wa muyobozi wa TikTok muri Afrika y'Epfo yanavuze ko muri bya bihe byaguma mu rugo, amapiano yari mu ndirimbo zayoboye kuri urwo rubuga. Mu 2021 y'amashusho ya amapiano yifatiye izindi mbuga zose, ariko yari ku isonga kuri TikTok. Nibura ya mashusho yarebwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 600 ku isi yose. Indirimbo za amapiano zaguzwe na miliyoni 50 kuri Spotify. Nitwa Mbari Etienne Peacemaker Pundit. Turacyaganira kuri amapiano. Iyi njyana ikomoka mu ntara ya Gauteng, iherereye mu majyaruguru ashyira burasirazuba bwa Johannesburg na Pretoria. Ni njyana twabonye ko yamamaye kubera uruhare rw'abavanga imiziki DJs na TikTok yasakaje amashusho y'indirimbo zayo, ndetse no kuba abahanzi bakuru muri iyo njyana barayikundishije abandi mu bihugu bitandukanye bagakora indirimbo zigakundwa. Kuri ubu uruganda rw'imyidagaduro rwo muri Afrika y'Epfo rwishimira ko nibura bafite injyana izwi ku isi hose. Ni injyana yacuzwe bahereye ku busa, from scratch. Byatangiye ari abahanzi b'abagabo bayibonamo, none ubu n'ab'igitsina gore bari kuyikora bigakunda. Si mu muziki gusa kuko n'abamurika imideli bagize uruhare mu kuyamamaza. Umuhanga mu kubyina witwa Bontre Modisera avuga ko kubyina indirimbo ziri muri amapiano byoroshye kurusha izindi njyana zose. Umubyinikazi wabigize umwuga uvuga ko kugeza ubu Abanyafrika y'Epfo batewe ishema no kuba bafite injyana yabo kandi ikabikunzwe aho ariho hose ku isi. Mandisa Ladebe akoresha akazina ka DBN Gogo, n'umwe mu bagore bake bakora akazi ko kuvanga imiziki muri Afrika y'Epfo. Avuga ko mbere byari bigoye kubona abakobwa cyangwa se abagore bavanga imiziki, ariko kuva amapiano yakwamamara basigaye batewe ishema n'uwo mwuga. Aho bari hose bakina indirimbo ziri muri amapiano kandi batewe ishema n'iyo njyana. Mu 2021 indirimbo y'umu DJ yitwa Kuza Gogo yabonye igihembo cya platinum, aho yarengeje miliyoni 2.5 igurwa ku mbuga zicuruza imiziki. None se Ahazaza h'amapiano haba ari heza? Yo urebye muri iyi minsi usanga abahanzi batagisha amadukiye kuririmba muri amapiano. Ese byazashyira iherezo ku gikundiro injyana yari ifite mu myaka ibishize ku ruhando mpuzamahanga? Amapiano yakomeza gakundwa cyangwa se akava ku isoko? Ikizima nuko ariyo njyana yashinze imizi muri Afrika y'Epfo ndetse ikamara ku isi hose. Amapiano yahinduye umuvuno w'uburyo indirimbo zakugwaga mu rwego rwo gucuruza. Ntabwo abahanzi bo muri Afrika y'Epfo ntibagikeneye ibigo binini byo gucuruza imiziki yabo, kuko imbuga nkoranyambaga ziri kugeza kure umuziki bidasabye gusinya amasezerano y'ubucuruzi na bya bigo bifite mu nshingano. Spotify, YouTube na TikTok zaracuruje cyane ku buryo zahise zishaka uburyo bwo kugeza ku bakiriya bazo za ndirimbo za amapiano ku buryo bworoshye. Mu 2021 indirimbo ziri muri amapiano zazamutse ku ijana rya 622 muri Afrika y'Epfo. Mu Bwongereza no muri Amerika iyi miziki iri mu njyana y'amapiano yari ku myanya ikurikirana ya 2 n'iya 3 mu gukundwa. Ibi byose bishimangira ko amapiano yashinze imizi kuri ya masoko ajya gorana kuyarema, dore ko baba bafite indirimbo bahaye rugari. Amapiano yahinduye ubuzima abakirango cy'umuco wo muri Afrika y'Epfo. Kuba yazakomeza gukundwa no gukorwa biri mu biganza by'abafite aho bahuriye n'umuziki wa Afrika y'Epfo. Je nitwa Mbari Etienne Peacemaker, hari n'abanyita Pundit. Imana ihumugisha wowe wifuza iterambere ry'umuziki nyarwanda. Ja bless.